Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Katemu pole Satia ben Bu Ida ya. Satia pangajeren bersama Ture. Berema kabere retmoret kapi malar manter parengana sehat wal afiat ya. Sopaje bisa norok pangajeren bersama Ture yare Satia kalaben lancar. Saterosa ibu lanjutakia ka materina ya. Materi otabe pangajeren yare Satia ia Arya pangajeren situng. Alanjuteki otabe nerosaki dari materi sela jelasaki ibu sabluna ya. Ia Arya nyare tatengera bagian-bagian na careta. Apa tatenger? Padana sela jelasaki ibu tatenger ria cakna bahasa Indonesiana ciri-ciri ya. Terusana bagian-bagian sebede dalam careta ia Arya situng pocket cakna bahasa Indonesiana tema ia Arya esena careta bekna mon maca careta dari pul ompule otabe dari judule arwala etemo esena caretana apa nah jeria seekocak pocket otabe tema. Se nomor 2 panoncul otabe panongkul cakna bahasa Indonesiana tokoh artena ia Arya sengalakoni careta bisa manosa otabe keben. Se nomor 3 cicir careta cakna bahasa Indonesiana alur artena ia Arya jelena careta dari ade kantos akhir alur cerita cakna bahasa Indonesiana ya. Se nomor 4 latar artena ia Arya kadetian situng careta bisa aropa katerangan kenengan bekto otabe kadetian. Se nomor 5 beburuken otabe amanat ia Arya pesen moral otabe pangajeren seekaole dari careta jeria. Jadi amanat dari careta jeria otabe beburuken dari careta jeria apa? Se saterosa nomor 6 bebetek otabe sepat artena ia Arya bebetek otabe sepat seelakoni panoncul dalam careta cakna bahasa Indonesiana watak atau sifat dari tokoh misalnya akanta jujur adil bijaksana bengis dengki ben salainna. Se saterosa ria bede bacaan careta ya. Edima bacaan careta ria pada ben bacaan pangajeren se sabluna ya Arya pul ompule miara ajem. Satia coba terwe otabe baca areng bareng ben ibu ya. Ebeng kona Harun benyak ajema bede lake ben bini lutuluna Harun melepete dueen taman bunga sela lake aberna mira sebe bini aberna pote saben are pakani bres jagung ben buuk ajema Harun Satia mulai atelor benyakna telora sapolo biki telor se sapolo pas pairem saabite telo minggu telor seiremi tedes kepi Harun aroma salebur miara ajem mulai dari 2 kantos 12 biki ajem Harun cek lebure korbina ben budukna aberiaken amper nyarepakan tibi kandengah saben are bersee nyopre tade panyake. Nah Satia dari bacaan caretaria mayu teteni otabe talek teki tatengera bagian-bagian sebede neng caretaria ya. Se nomor situng pocket otabe tema. Jadi dari bacaan careta se abul ompul
miara ajem puru Arya pokete lah paste. Jelas cek caretana orang se miara ajem. Se nomor 2, panoncul otabe panongkul. Bahasa Indonesiana tokoh. Sapa seeka careta dalam bacaan careta sepuru. Dari bacaan careta se apul ompul miara ajem. Ya Arya beda situng nyama. Nyamana Harun. Dadi panoncul otabe panongkuler ya Harun. Se nomor telok jejer. Berema caretana dari adek sampai akhir. Dari bacaan careta se apul ompul miara ajem. Nah, cecere caretana Harun sengobu ajem dari petek ka telur sampai tedes. Arya seeko cak jejer ya. Se nomor 4 lemak ben 6 Arya lakoni bekna tibi. Ada saraki apa-apa sela jelas aki ibu puru. Cek kalau pae lakoni toles buku tolesa pas pakompol kabu ida pada nabiasana ya. Malar manter bekna kapi bisa ajawa ben alakoni tugasa. Ben malar moke elmo otabe pangaceren iare satia amanfaat dek bekna kapi. Cokop kendia bayi pangaceren iare satia. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.